Onyi Papa J, je usimawijo kiwacho kaya. Inoeche madini lakini simoko gili mwoko na winjo. Mokongo kangisi itie papeto kope kaje ko video keyo. Kaje ko jai dieta. Gipengo wacho moro mi wacho kaya ni ilichana na cha. Be maje ni ilichana. Ilichana. Kiropo. Ilichana kidi moko. Okay. Asante sana.
Once you like the fan page Ramogi TV na kwa magani ya the guys and they like Ramogi TV fan page. I know that no guy the guy that not thing no for you man no show it live. Sije ma wanje kai ne kwa magani. I know kai. Ndio ndio moroka okay. Ilo wali Sebastian Bavizon. Actually wewe moyo no mora madleti kabisa. Ni Adame kotada amemwacha. Iwacho ni yani ni chadre. Chuo chadre. Kidimo bore. Ma point ma serious my point. Ma ojende machalo kama yale machalo kaka kodani onego wiji kabisa. Onyama kwa niwe parani. Parani. Unakala sisi hivi. Wakala